Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Tipo y antitipo. Han lish holomili katzol balchiruli gudanain, ut yuko chi atinak chirish epli etalil, ut ebli halam u. Holish aklohikebru li hunhung reheb li etalila an manak li jochish halam u chinkil. Ut nakataw sa chish hunili santilhu. Qilaqeb karunik ish halam u chi ebli oship chi etalila in li yoko chirilbal. Ebli tanamit Israel li relikeb chakaran Egypt ho li loklah muebal manakli santuario. Ut agelah kwiru naktakatauru nakli hunhung reheba in ke tsaklokru sa oship rakalchik. Lishbenil nashtiesa kashlanatin ho li fase cristológica. Karuna nashtia in. Shnaubal nakliqagwa Jesus haan chak lishti chish hunhung kaleb li etalil li nakatausa li nakter chakram. Lishkapta salil fase eclesiológica. Linaraj nashchehaan naklish loklach iglesia li qagwa Jesus anakwan. Natsakong kahkwi sa lish aklohikru li etalilaan li rosh takal ha li fase escatológica na yeman kresa kashlan atin. Chishhuni leb li etalil li kwankep salisantilhu nekeshkutak kwi li kakreru li tekulmanq sa shrakik li ruchichoch. Qilaqeb anakwan ebli khalam uwain utkarune ke rakhshtiepal. Eblach Israel sali fase cristológica. Nashkut chikulihu Mateo 2:15. Nakliqagwa Jesus nataulimank chak aran Egipto shbanak kitakla karan la Jose rochben lishun kablal renak takole lichinak ulaal haliqagwa Jesus chirulach Herodes liyochi kamsinke pre eblikokal. Utaranki kwank chak tog retal ki kamklach Herodes chihokan ki tsaklogru lishtiom liqagwa chisumal re li profet. Egypt kim okchak likwalal. Rikin liqagwa Jesus ki tsaklogru li nashkhalam uchichak li tenamit Israel. Khonaqeb li tenamit Israel ke boqek chi el garan Egypt. Abal liqagwa Jesus kishtu amihkwi chi tsakal reru li el chakaran Egypt. Salishkap ta salilru li nalebain nakataw li fase eclesiológica. Li hu Gálatas 6:16 nashche. Tuktukilal ut ushtanal chikwang ta shakrik inchish hunileb li te pabang re li chakrabain. Ho kanakakwi rikin chish hunil lish Israel li Dios. Lish iglesia li qagwa Dios anakwan haan lach Israel sa musik Barkwi ebli neke banung re li hun chite pain hanep chish hunileb li neke kuluk re li qagwa Jesus ho lach kololeb re neke suqi hoshtenamit li qagwa Dios li nashkhalam uchichak li tenamit Israel nakter ut hoshtenamit li qagwa Dios taqechani akwi chish hunil lishtiechi omchak li qagwa sashkaba li qagwa Jesus. Ut li rosh raqalili na lebain haan li fase escatológica. Li hu apocalipsis na atinak chirish li rahlileb li tenamita in 144,000 jan. Abanan nashkhalam uchi ebli tenamit li keruan chik ashok sashkaba li qagwa Jesus. Haneb li tenamit li qagwa Dios sashrakik chishkhuni leb li honal jan. Haneb li ke kashtik shban li qagwa. Ut keruan chi elk chubech. Karuna rakh nashche li relikeb chak li tenamit Israelaran Egypt. Qilaq li karuna rakh nashche li Éxodo. Salishben raqal manak li frase cristológica nashkut chiqu nakliqagwa Jesus kishtu amih kuchik hun li ak elk chan. Ho lach kololqe chirulimak. Ho nakibli tanamit Israel ke elk chak barkwi raw desimbile barkwi kebileb chik angelak chikaw tsakal. Liqagwa Jesus ki elk Egypt reshti ki bankil li qacha bankil chiru lishkwankilal limak. Utsalirosh ta salil li nalebain li fase eclesiológica. Nashiqelihu 2 Corintios 6:17. El enqesh sashyanqeb ut khek omaqeri rikineb chan liqagwa. Lish iglesia liqagwa Dios anakwan nashchu amikuchik hun li elk. Hun li Éxodo na yeman kresa kashlan atin. Naknakakanab li ma usilal ut nakakanab li nalebaan li nabakok qerik in li mak. Joko ishchu aminkil li elk abanan sa musik shkanamankil li mak. Lish iglesia li Dios
uqbila naqkwan renaqtixkanab lixman usila liruchich'och' utixtaqe liqakwa Dios ha'anaraj naqtaqakanam chixjunil ut taqatyu'ami jun liyu'am tik utzaqru chiru liqakwa Dios jo'etalil kwanajkwi liloqlaq mueb'al manaqli santuario utsalixb'enta salil ru lina'leb'a'in manaqli fase cristológica naqatawru naqliloqlaq mueb'al linaxjalam uchi tz'aqal arin ha'an liqakwa Jesus ha'anajkwi li Dios saxyanqeb' lixtenamit kib'ek saxyanqeb' lipoyenam arin saruchich'och' lixchu'am lixtz'ejkwa liqakwa Jesus ut lixmatyejengil rib' chiru li cruz ke'tz'aqlok ru chixjunil lik'aru naxjalam uchi chaq liloqlaq mueb'al rik'ineb' laj Israel najter salixkab' salil manaqli fase eclesiológica naqatawajkwi naqlix igles manaqlix tenamit liqakwa Dios anaqkwan sa musiq'ej hanajkwi ruchuchil li santil musiq'ej ut sali roxil lixta salil lina'leb'a'in chirix liloqlaq mueb'al manaqli fase escatológica uchirixa'ina atinak liju apocalipsis naqsaxraqik chixjunil liloqlaq mueb'al likwana sachuxa tixk'utb'esi ajkwirib' chitz'aqal reru ut salijunelik yu'am chan liju apocalipsis naqja ajkwi liqakwa Dios ha'anaq lixmueb'aleb' lixtenamit jukanaq liqakwa Jesus ha'an lixtz'aqlojik ru chixjunil chitz'aqal reru ut li igles ha'an lixtz'aqlojik ajkwiru sa'eb' liqajona lanaqkwan ab'anan sa'xraqik toqtatz'aqloq ru lituj majina tz'aqluk ru anaqkwan uchb'anaq li santil jun ajkwi likimusiq'an chaq reheb' laj tz'iib'anel re jukanaq mak'a li sachk chisa' kwi naqak'e liqach'ol chixtzolb'al nikixtz'aqub'resi rib'e' chixjun qale' matko'xlak nakatru chixtawb'al ru pa'tz' junelik latenq'ankil re liqakwa Dios ut li santil musiq'ej taxaq chitenq'anqe chixtawb'al ru chixjunil li Dios chosob'tesinqakwe nakatkoyb'eni sa jun chik liqak'anjel